umusaraba kwa Yesu dulagwe kulera Abakristayo b'obusabadikono bwona obwa Nyamirama Church of Uganda beteranira hakanisa ya St James Nyamirama Church of Uganda omutawuni kanso ya Nyamirama okujaguza kiro ky'omuhanda gw'omusharaba. Reverend James Kabagambe mukuru w'obusabadikoni obwa Nyamirama Church of Uganda arabwira bicereza okurekora omusharaba gwa Rwango rabejo mpayo kwanga bagenzi babo shango yigura omusharaba ogwa Yesu kandi yigura no gukwanga nabandi mbwene cyangwa munonga no kurangwa yigura omusharaba gwa Yesu wenka watsasire akatufera ahabwe bibyito. Reverend Kabagambe nagira ngo abantu erigenda nibajonwa mu bigambo konka batari kushikiriza ombekorwa. Aliho kujunwa ubundi okujunwa kwebigambo byonka okutari kujyana n'ebikorwa ngweno uri kujunwa akasasira ogwe naba ali kujunwa ayira mutima uri kujunwa atira mutima ogwe nafa kugendera mu kujunwa gukora ibikorwa ebirungi kandi okujunwa tikiri kumanyisa ngo no kugenda notahwe birango nkajunwa ibikorwa nibirebekera omukujunwa kwawe kusasirana kandi twashabirwa eshara mbwenu za twateye imitima yita abantu bakire ndwara abantu batabashemerirwe kandi ekiti cyose kiraba hano mbwenu cyabe kintu cyo kutangaza nanye nko umuntu nashemererwa. Omuganda abakristo omu district y'Isingiro bejumbira mu kiro kikuru cyo kutambuza omusharaba kandi abahigirwe okugira emitwarize mirungi babase kuganyirwa omumigisha y'ibihiro mu kutambuza omuhanda gw'omusharaba. Twongera kushaba mbwene imana emigisha itwayeho mu muhanda ugu babase kutubanjira omukubasa kuraba kurungi no mukusingura emisharaba eturyo misho etureterwa batahi bitu n'abagenzi bitu kandi nitwe ngutweshabere tutakaba barwongerera amaganya abareba abandi bari mu busasi tukenda ngubite. Abakristaba bashabirwa kugira amasiko omu binte barukora batakaba nk'abakazi abagira ha kituro okurebe ki Yesu yabira bagambire kwari kuza kufa kandi akazoka. Kutambuza omuhanda gw'omusaraba wene bingi bikuremerire okumuruka aho kuba Yesu kingi natukore byo kutangaza usanga omuntu ine kikuremerire kintu ekamunongeye kunyiga amirimo yito ayitukorera usanga omuntu bakuharana bakutwariza kubi. Okutambuza omusharaba oko kwetabirwamo abantu batari bamwe na bamwe. Bakatani tuzuke kiro kikuru cyo kufana kuzoka ngito abakristo tuzuko Yesu yatfera kandi akatuzokera abakatano rukwe okwiza kwedineje katuyamba konko muntu kakushomerwa kebitweka bitwashoma obura wagaruka omudini obura wamanya ko kwetisa kubaho. Ekintu kyegesa okumanya edini no kumanya rhanga na Yesu yatfiri. Gasha kwa Weza Wilfred na Felix Nduhura